Hello, kama binadamu tuna mahali tunatamani kufika. Kama tuna familia tunatamani tuone familia zetu zimefika sehemu fulani. Kama tuna biashara tunatamani kuona biashara zetu zimefika sehemu fulani. Kama tunaendelea katika elimu tunatamani tufike sehemu fulani. Well, hata Mungu wetu ana maono kama na sisi tulivyo na maono. Maono ya Mungu ni kuhakikisha kwamba mwanadamu anafikia uwezo ule ambao Mungu amempa na kuweka ndani yake kama vipawa, talanta, karama na mambo mengine mengi. Kwa hivyo Mungu atatumia ukombozi, atatumia kutukutanisha na watu mbalimbali, fursa mbalimbali ili kuhakikisha tunakuwa the best version of ourselves. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba yeye anafurahia mafanikio ya watumishi wake. Ni maono ya Mungu kutuona tumefanikiwa katika maeneo yetu.